Fil-Palazz tal-Gran Mastru saret l-aħħar laqgħa informali f'Malta brabta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Presidenza Maltija Charles Mizzi stqarr li din kienet is-16 laqgħa informali u fakkar li tul ix-xhur li għaddew saru laqgħat importanza li jollew il-fuq il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija. Rajna 16 minnhom 16 u mbagħad kellna wkoll is-summit tal-Prim Ministri li sar fi frar. Però magħhom ovvjament kien hawn iktar laqgħat fej kien hemm partiċipazzjoni wkoll tal-Ministri. L-ammont bejn wieħed u ieħor huwa ta' xi 40, jiġifieri 40 b'kollox li saru hawn Malta kien hemm il-Ministri involuti u total sħiħ ta' laqgħat li sa jkun hawn sal-aħħar tal-Presidenza jammont tal-madwar 264. Din l-aħħar laqgħa informali kienet ippreseduta minn Aaron Farrugia, segretarju parlamentari ġdid responsabbli mill-Fondi Ewropej u d-Dialogu Soċjali. Fil-laqgħa kien diskuss il-bżonn li l-Ewropa taħdem iżjed mill-qrib għal iżjed investiment, inqas sistemi burokratiċi u l-importanza tiżjed komunikazzjoni bejn il-pajjiżi. Key messages were the following. Cohesion policy remains available for all regions. This is of utmost importance. Better and more coordination between different financial instruments, and also the need for increased simplification. We also agree that a one-size-fits-all will not work, and therefore the need for a differentiated approach, and therefore a results-based approach. Għal din il-laqgħa attendit il-Kummissarju Ewropew Corina Cretu li sostniet fuq l-importanza li ċ-ċittadini igawdu iżjed minn fondi Ewropej, eżempju partikolari iċ-ċittadella. Each day passing I am more and more convinced that cohesion policy is more needed than ever because it is a policy that is the most visible in the life of the people. It's the biggest, the best investment tools in the hands of European Union. And Europe will be better off with a strong cohesion policy for every member state and for every region and every member state. This is how we can boost economic growth. Dan hu suġġett li jolqot lil ħafna tant li l-aħħar laqgħa informali rat is-sem ta' kull stat membru. Presidenza baqala sal-aħħar ta' Ġunju, baqa' jisu madwar xi 40 laqgħa teknika fejn jkun hemm involuti uffiċjali min-naħa tal-gvernijiet tal-civil services ġewwa pajjiżi Ewropej differenti u se jkunu qegħdin jiġu Malta jżuruna fl-aħħar jiem li ġejjin. Magħhom ukoll hemm xi attivitajiet kulturali, fosthom anki kunċert tal-aħħar, attività tal-aħħar kulturali li tagħlaq il-Presidenza biha. Issa fadal biss l-aħħar jiem biex tintemm il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Jiem li tulhom se naraw l-aħħar laqgħat li se jwaslulna għal tmiem il-Presidenza Maltija. Kien hawn rappreżentanti delegazzjonijiet minn kull membru stat tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Ministri li jirrappreżentaw dan is-settur li ġew hawnhekk bħalma ġew kompatriotti tagħhom matul is-sitt xhur li għaddew.